Kamat puson jong ngasngiu try balai hakapaskha. Kapang preng ke bangiyo nak ketien ublay mentagasngi. Kadai syapang ublay ubayay wat yangi kumbau lawat yo adam berkaim hagapasdang jong kepartai bar haga gospel menta Jisu wat yo Petrus berkiwai gisenran jong. Berkande kam kut no tang haki yang rayu yai waru yangi iwai piwai. Berkap smutu kapha yangi bansim ikanuksa haga jingi kando jong Petrus baru Jisu. Kini kapan mau yangi bau Jisu la wong hau Petrus arsin. Buat yanga. Kebanang kong kadai hakapor bau khot yu bandong unong buat jong u. Perkabar pat kadai hadien kajimi pat jong u. Pas kem ya kata kajing syak khot jong u. Bandong kinong yalap yu kubor babha. Hakajing ikendo banang kong u Jisu ula panokam ya kaling jong Petrus ban yalap. Porula simru ya ka kabu ban le ya ka kamba na kabau phanyat ya kaling kham sejengai bantong dokha. Petrus kumu preu bala em hakatong dokha. Ula pen i la kajong kania na kabaong ngina pelut pot baro sibe henrei ngim yo ai ai. Pada kajing perkhat asin ula ong henrei bame ong ngan penno ya kija. Ban ngitip ke ai ka baja hadin kani. Baru Jisu warkumta ula ong bau Petrus un salong unong dong preu. Bar kini ki kentin jong u Jisu kelabiang yo Petrus ban bod ya u da ba ino ya ki ai baro. Kajing kendo ba arpan kadai kebangi pule mentakesgi kepadai hadin kajing mipat. Kani kadai kebenta ke bau Jisu kuat perskem yo Petrus kumbau lakular bau gloy ban yap na kebenta jong. Tebat smutu ya kajing long jong kiri ki atli kajing ya kendo. Ngire ban pet ya ke ai ke belajar hap deng kajing dai jongki. Misakhi bau Petrus uladon benta hakit por bakerpang jong kajing em jong Jisu. Kum ha kajing keladur jong jong u bar hak per ket semani. U Petrus kumu preu u barayajan maha baru Jisu. Ulatip kampania na bau pla bau Jisu di Mesaya u kon jong pli. Nakaliang jong Jisu pan lapan skemi u Petrus kum uta mau siang bantai ya kebalang jong. Hoi walau Petrus layo ya kebenta ke bakam krau. Andai kum baju long ha kajing dai pra preu ka danru kajing per jibot. Kum ha ka por bau Petrus ula persyang markhang la di Jisu bensim ya kading pna. Baru Jisu la dumok dan ayu abau la khat ya u setan. Bad om tang kaneu Petrus la len ya kajing dai jong u bad u Jisu. Ando la yu isai bagading pna kalong sisya kumbala ya thu lupa da u Jisu. Kum tang yu ihang ni makajing dai hableng jongki. Kumba kelapoi sya bakut namaru Petrus pergi perlog jong u kilalai phai biang sya kam bagaju trai. U Jisu kum ublai ubai ai wat la kejong klem eno ya Petrus. Bonai phai biang sya kajing em bareng. Bar kum tau la lech andau la syam u Jisu la keli ya Petrus hadu lai sen lai wan. Ko Simon ie jana la keli kum ne namar ba kwa tip dalau e chi sya ni em yu. Bat la ulong ni eu bakloi ban IT la kajing em na ka benta jong. Petrus sudah jubah, hoi kutrai, na ie jemi. Pada kani upan pau ya kajing ie pesisya jong u. Pada anda ulayo ya kani kajubah, u Jisu la pediang ya u. Kumba ulaong, bat ulong, ha kajing duna jong u. Kani kajing le jong u Jisu kapenong ya Petrus ban peteng biang ya kajing ya dai bang u. Lapan ki imbiang ya kajing terang jong u ban trai na ka benta utrai. Badai kani kajing slor kajing terang jong u ngisyam ha kajing pule ke banang kong. Berkumju ha kiwai ki khot na kitab jong ki kam jong apostle. Bar ngisyam ba anda ulas mutu e kajing e jong Jisu. U Petrus klam dan syu kajing syapting. Baru la kloi du ban em na ka benta ke gospel. Kumba ulah kular hau Jisu ban pen pawe kajing e ke baudan na ka benta jong u. Menta pat ha bang phai sela ka jong kajing em ngyo i babon nangi ngilong thik kom ki senran u Jisu. Hakapor jong kajing e jing janjat jing susi bon sen ngi pelak jing mot tang haki barsuki pasuki kajing ngai jong ngi kasdang bantlot bar hakum kini ki por ngi bo jing keliru ya u play badan ru ki khap bangi keno ya u komta ngi kloi ban phai biang sya kajing long ne jing em barem bar ban klet ru ya u play bade ki ki baula le na ka benta jongi teng teng ka penlong ru yang ki katu kan ni nangi ban syani atang hakapor hakabor lajong Henry kaktiin ublay mentakasngi kakot yangi ki bangai ha kajimi par u Jisu bangi dai ban pet bahadian kajing syak sitom kajing yap kajing susi kawan kajing job bar kajing bha kumba la urlong ha kajing em u Jisu. Tena mar kata kat bangin dang don ha pedeng kajing arti ni kajing e jong ublay kaktiin ublay kapan i hangi ba ublay u bangi mani
udah ublay ubakloi ban le yaki nak benta ka jing pen im jungi ulong ru ubakloi ban menslo dengi mana jing tengen ban yarap ru kumju to kan mau bau ni ublay unam eno eng isteng lanti